ka la boraro batho a kere ke na ba mmamele ha ke le radio and then ale o tla le menemele ditseng pela hao o tla le menemele o mo tla bua ha sho ke be ke founela couple e nngwe e ya ka ke ba robetse le la boraro ke be ke ba botsa le mametse ba separateile couple eo tsatsing lona le nka ke founela ye nngwe le bona ke ba sa mamela ba separateile couple tseo jwale ntate Makgetha re a leboha le mpatetse ntate se konyela hantle ke utlwile modimo le bless bana le ntate Pebane le mema Otineo le mahatsa hao ntate Makgetha ke ntho e ke batla ho le etsa baruti jwale se ke disaitile mara le tlo thola fokolo Skela bathabela buruti ka di se le tshepise dikabelo tsa ka jene grey fokol yo ke bona ba se ba tatetso ba baruti ke sokola tje ka dikabelo tse be re tlo di share yo so ke re be ke re couple eo ile ya divorce ile ya separate batho mo metse radio batho ba thusala to an extent batho ba nyalwa maphelo a batho a change ke show ya ka letebo na ke na le show e ke etsang ka la bobedi ke ruta ka giving ke ruta ka monehelo and then batho ba nehela a holo hape batho ba thusala be ke ba le tshebeletso e ke etsang ka labone tse miracle service ke rapella batho. You will be shocked the way batho ba thusalang ka teng ne le mamela ka tloka mike le ne le mametsa matimona bua batho na dade moruti ntwe la ya kore la nshoka ke a motho la na agapa dinoa hule phone ke rapela batho phone motho ke agapa dinoa phone social ke rapela batho Facebookong motho ke agapa dinoa o shekuwe ke yona yo dade moruti a ke re o no rapela o le mo o hlaile mo phone so halila ba mohlolo sera sindwe ne ke bolela mamjalefa ke re mamjalefa le yena ke mmotsa no shebeletsa ba ra nshebella ke re wa le sa nshebelle because wena o bone yo e hopola wa le emeletse ho letse wa ine sa tumele mara sharro batho ba mkhukung ke re ke batho ba mkhukung ya depressa o nna ntate moruti ne ke go shebella ene ke le ka utlwa le mme nna fana ka bopaki ya rona sa tsebo tsamaya o bo mo rapella ya ba go tseba go tsamaya ka nana go eo wena ke fe hopola nna ntate moruti ke hopola service ya pele o qadileng ho ietsa mo no rapela teng o bo rapela hona le ke testimony ya service ya tsatsileo ha o no rapela ka labone ne ke na le short breath ke ne ke fana ka bopaki la re nwe metsi re tshele letswai then o nshebeletse Facebook TikTok mo o TikTok o nshebeletse TikTok and then o bo re kopanye metsi ka letswai o re rapel ke be ke hlatsa madi and then cause ne ke kwaleya ka sefubeng o bo ngapella ever since that day aksoka ke kwaleya o bo hona tsatsi lona le ho bona le ntatala ka phone a re o qeta ho hlatsa dinoa tsenyenyana o bo re a sende bopaki ka phone engwe e lo ba yetsa the following week ine le ya OC ane a lahletswe ke ola molekano wa hae ola osio ola le molekano wa hae bene ba le right ho sena bothata pakeng tsa bona ba le babedi ka ono rapela di spiritual husband spiritual wife and then OCO o re yena le molekano wa hae that day o la mo feletsa ya mosebetsing ba arwane handle sna
bothata bo teng pakeng tsa bona, but ever since that day ba arohana up until today ba ya ba monna o arohana. tsamaile for good, and then ke be ke mo rapela. And Ntate Moruti bo mo rapella ho bo bua di-in-laws tsa hae le batho bena a le close haholo bona a ba sherela everything ene e etsahala ka hare ho lenyalo la hae. Ya ba ke bona the cause ya hore the husband a tsamaye. Ke dintho tsa Facebook ntse ke ta TikTok le Facebook mara ke bopaki batho ke dintho tse modimo di etsang ka labone ke dintho tsa labone batho ba bua ka bopaki ba labone ba TikTok mo ke rapella batho teng ka mo go ntate modimo a thusang batho TikTok ka sehloho ba tsana ka sehloho that is all bohlokwa re le di shebelle di service labone wa tswa why ke le rata modimo le bless o mo hopola eo a neng a re monna yo na le epilepsy Ke a mo hopola Ntate Moruti. o no shebelle le yona ne ke shebeletse ntate Moruti ne ke mosadi a re monna o na le epilepsy e tsa ke mo ke rapella mosadi wa manifesta family ya ntate ba bua ka ho mosadi ore ke bona ba entseng mosadi eno a be jwalo I mean ba entseng monna a be le epilepsy ke tsa Facebook ba re ba batla mora bona ke tsa TikTok mo ke rapellang batho TikTok o teng lena le felletse ke bopaki wena ke o tshepa Ke ne ke kopa ho bua yena o tla lebala haholo yena tsa mo dula fatshe ra utlwisisa mme o ile a tswa o se wena moshemanteng moruti wa bua ntata wa bua boy moshanting bana moshanting o tswile o se le mme kapo ile a o siatla ke re ke nka spiti moshanting ke fe hopola nna Ntate Moruti ke ne hopotse ena ya la bobedi o no bua ka yona ha o no 2 weeks ntse go ruta ka monehelo ka yona hore monehelo o bohloka ho lo kae le hore re feila Ntate Modimo ho lo kae le hore rona ra isabotage es re le bana ba Ntate Modimo re sa ntshe monehelo re sa ntshe 10% le hore Ntate Modimo ha re tshepe re le bana ba hae because of re feila principle ya ho etsa lentswe la wa hae. mamela we o ka monna O thowetse Ntate Moruti. God bless you le wena wa mamela jwale ntho e nqabolang nkile ka ba le problem ya ho gapa madi hoseng ke tla be ke la hopola ke le ka qoqela ke tla be ke ntsha madi a mangata e sa tsebeng a dula kae pele ne ke wa utla ha ke wanwa baloi bana ba nnesa madi ke wanwa ene ke wa utla ha ke wanwa and then ba tla ka strategy sa hore ke se ka hlola ke wanwa ke se ka wa hlola ke wa utla pele then ne tla be mara ke tla be ke utla ha ke na le madi ao tla be ke tswa ke wa gapa and ho tswa madi ba tsona madi straight seng di drop ho tswa madi a mangata then e be stop ntwe la pola ke le ka tjwetsa re stopile since ke qadile di service tsa Facebook a khutlile a khutlile ka sehloho every day ke gapa madi o se every day a khutlile then be ke gugula tebo ke gugula why Dr. November googled the reason behind why he is actually puking blood. baloi ba re The witches said ba batla ho dudisa ke kgathetse they want Dr. November exhausted. ba batla ho kwala bophelo ba ka Bafuna uvala ma ho impilo na le ntho e yakhe. nqetang But there's something that finishes. ya hore ke tla be ke lo wele ke batho ba hole Even like people maobane that are far. ho no manifesta motho ene ke mo rapella ho no manifesta ngaka exciting ya Lesotho ya boquti ere ke senya dintho tsa yona The Sangoma said Dr. November is actually ensuring that whatever that he does is not coming to fulfillment.
So therefore, the Sangoma is bewitching Dr. November with regards to that. ngaka ena e bua ka motho nyela ke mo rapella e re no wena o senya dintho tsa rona jwale ke re o ngaka o ka ya recruiting ke recruiting ha so recruiting. The Sangoma is from Ngwana wa Kuting, rasa and Dr. eo. November has Dilo never tsa went mmae. to Kuting or known Ngwana somebody wa of rasa. Kuting. ba re tshabisa lo etsa bana kapa ba di step father. Ya bobedi e nka bolang ke lowa le ke baruti ba ke sa ba tsebeng last time ne ke rapella motho ke a o bua moruti wa Gauteng. Even pastors are bewitching Dr. November. Dr. November prayed for somebody, and the witches manifested only to find out that it's the pastor that is actually bewitching Dr. November. Jwale ke a le thusa Now I'm aiding you. go gotla ha madi a The coming back of this blood, a mpolella gore Satan o mmisheneng. it showcases and it tells Dr. November that Satan is on a Number mission. 2 e mpolella gore Satan a lwantshe mang le mang. And number 2, it showcases that Satan does not fight 3, anybody. Satan ha lwantshe motho ya give upileng. And Satan does not fight Because somebody that o has given up. sebetsa ka ho give up. Because he's actually operating with giving up. Sometimes when we give up, When we give up, wena o give up, you giving up. you think ke ntho e nyane. Ucimba ukuthi But into to encane. Satan, But to it's a Satan, great victory. yinto tlholo. enkulu kakhulu. Ke tlholo bazalwane. It's a great When we victory. give up, When we give up, ke tlholo ho Satan. it's a great victory Le direng from tsa rona. Satan and to our enemies. Now, since ke bona ke na le di-attack tse tshosang no, Since I have many attacks tse tshosang, that are enormous, somebody nromeletse message this morning. amen. Ai ke na le di-attack tse tshosang mara di nketse niks ha ke na taba ke shwele bohatsu man. Or if founung e ba ntse ba etsa Facebook o re ho nna o lo rile o bone baruti ba le thabeng ba ntse ba bua ka nna a qetile o mpone ke le dihlong ke kgomame ke le dihlong ke tsotse and then ho tsola ke party ya dihlong. Now since kelelo ka e sebetsa man o tla o seng o ka etebo jwale Since my mind has jwale been wa working, utlwile bohloko wena a kere ke taba tsa ka tse e motho ka pompatla now manje, ke ne ntse ke le busy ke sebetsana le ntho tsena emotional. I've been busy thinking of these things emotionally, Ke di batla searching for them. hore marwai ke loua le ke batho ba hole Trying to find a reason behind why am I being bewitched by people that I do not know of and people that are far. ke bona ke fumanang karabo hoseng tje. No, I As did. this No. morning whereby I got the answer or the feedback. Ke bona ke tholang karabo. Kukhona ndifumanayo No, an answer. no. Ngoku. Ya pele, The first one, ministry e ke operatang ka ona. the ministry that I'm operating by, It's a ministry o tlileng ka Jesu. it's a ministry that came through Deliverance. Christ. Deliverance. Deliverance, Deliverance. It's a inkululeko, ministry it's a ministry o tlileng ka morena Jesu. that was brought forth by Ha Christ. qetile a selecta batho ba itseng And therefore he selected specific to people operate ka that ministry. who sebetsa ka ministry eo. And that ministry, Ministry eo. baruti ba re ba tsebang ba ne ba specialize ka ona. Pastors that we know of that were specializing about that ministry, The time ba nang le tjhelete, the time they have money, ya ba ba sa operate ka ona. they therefore no longer operate. Ke mpa ke tswa fa ba bitsa ka mabitso. Baruti ba o re neng re tseba. Pastors that we Ministry knew, wa deliverance o qadile Nigeria. the ministry of deliverance started in Re Nigeria. qadile ho bona TB Joshua. We started seeing it through That's TB when Joshua. bafana ba tloa mona ba South Africa, Ghana, everywhere ba ya Nigeria. People
will Because move from their ministry household. ya deliverance Going to Nigeria, the ministry of ga ne deliverance. o qala ho ba exposed The time it became famous and exposed, re qala ho bona di-spirit di a bua starting to see re spirits qala ho bona conversing, gore batho ba tswa dintho di-privateng starting to see things coming out from people's started private at TV parts. Joshua. It started through TV Joshua. and but satana etsa bonnete Satan ensured gore batho ba batlang ho ya TV Joshua o ba thibela ka ho bua dintho tse negative ka TV Joshua. that people that want to go to TB Joshua, Satan will ensure that people will speak negative about TB Joshua to them. Batho ba ya People go that ministry wa leyo ministry deliverance of deliverance. wa tla ka moporo Wafika ngompho. moporo a specialize ka deliverance Mboro a specialized with tsejwa deliverance. ka deliverance Waziwa ke a ngenkululeko. tuma ka deliverance He became famous through moporo deliverance. na ntsha batho dintho ka di-private le a tseba Umboro ebekwazi a ukudeliver etsa umuntu kuphume dintho izinto a ku-private specialize part. ka tsona a specialize ka deliverance Specializing with ya tla ka deliverance. Bishop Zondo Yafika ngoBishop Zondo. Bishop Zondo a specialize ka deliverance Bishop Zondo specialized in Ka tsela e tshosang. deliverance. Ngendlela esimanga. and that time Ngelo batho bana xesha ba mathela moporo abantu bebesiya moporo komboro. na tlatsa di-stadium Umboro ebegcwalisa ka baka la i-stadium gift ena because of the ministry of ya deliverance. deliverance Amen. batho ba tla People therefore went. and then Bishop Zondo was doing the same thing. No Bishop Zondo beyenza into Now I don't efanayo. know what happened. Andazi kwenzeke ntoni. Akitsibi. Rate ya deliverance e theohile. The rate of deliverance has come Hwa to a hlaha low bo rate. I see. Jesus. Yay man. Hwa hlaha bo I see. I see water. I see water. Yes, man of God, it's my swimming pool. It's my swimming pool. I see shoes. Yes, it's my shoes I wear. I see your ID. Yes, man of God is 68. Yeah, I'm born. Bahlabo, I see your Bascom. Yes, it's where I wash. Hey, Bahlabo, but I see. But I see batlo from ministering. Every day. Fake prophets removed people from the ministry that we need on daily basis. When uka sheba ha ketsa deliverance ka ntho ka labobedi, you will be shocked. I mean ka labone TikTok When you will Dr. be shocked. November does a deliverance over Batho TikTok, you'll ba be qala ho shocked. bona deliverance because ke ruta ka yona. People start to see deliverance And I noticing understand about why deliverance. lawyer no. And I understand the reason behind why witches are Because bewitching now me. ke ruta ka ntho eo batho ba sa itsebeng. Because I'm teaching about something that people do not know of. And ba tsamaya dikereke. And people that are fellowshipping. Ba fihla. Bo I see. Fake prophets arrived. It's so fake. Tebo ska bua mthetse sa bua. Ha re tsebe. O ka mpa relation tie. Uthi legently nthuse. Allegedly. Yona ntho eo. Ke nahana uthi ke legently. Ba fihla. I see. But ba re siya ba tsamaya ba ya di I see ya water, I see number plate, I see. Until le ba root ba mona ho runa mona. Ke ba feel hore ntho ena I see tswe ke. Le bona ke ba etsa bo I see. Yeah, taba ya I see water, I see shoes, I see size 8. Black same. Sure. Ho fihlella batho ba matha ka mora ntho ena ya I see ho fihlella baruti ba bona hore di thinyetswe ke ba qeteletse ba se ba kopa batho re sheba nyanyele information then ke tla profita ka information
ba patala batho hore batho ba source information. O thole jwala ka o dutse mo dutse pela motho yo sa mo tsebeng kante o tsamaya kereke mo. Motho ba o botsa hore wena o tla mona wa tsana ke tletse kerekeng ena bothata ke nna wa tsa monna ka o nsile lebitso la ka ke Nthabiseng ha o re dutse pela motho a ntseng a sendela moruti information baruti ba profita ka di information e bitswa data prophecy batho ba profita ka yona batho ba matha now batho ba lefifing now People are in the dark. it's about ba ya lefi ba matha la prophecy When people ran after prophecy, Satan jwala a operate monate Satan operate nicely o destroy batho to destroy the lives of maphelo a people. batho. The lives of You will people. be shocked ha ke rapella batho the way Satan a frustrate le maphelo a batho. Ungamangala when Dr. O tla November utlwa prayed for bohloko people. di sick Illnesses, dintho tse etsalang financial problem inkinga zezimali. now ha ntse ke tla As I was coming, kona ke tholang solution that's when I got a gore solution. why ke lowa ke baruti ba ke sa ba tsebeng dingaka di eng ka Why I'm being bewitched by pastors that I do not know of and sangomas that I do ha not know hona of. ntho Satane Teboho a e ratang jwale ka hore ebe re hloka tsebo. There is nothing that Satan loves like a human when he does not have knowledge. That is why ntate Modimo a reng setjhaba sa ka se a timela ka baka la ho hloka tsebo. My people perish because of lack of Lack of knowledge. knowledge, Ho hloka tsebo again it's a victory ke tool for Satan. from Satan. Lack of knowledge bazalwane Ho hloka ke tsebo. yone re entse betsatsing la ka shokulena batswadi ba rona ba re rekiseditse di spirit. Our parents have sold us spirits. Lack of knowledge e entse hore re rekiswe straight ke batswadi ba rona. Lack of knowledge has made our parents For to sell instance, us. lack of knowledge ke eng? Ho hloka tsebo, what is it? Ke nthwane ya hore re dumele hore batho ba shweleng ba bua ba kgona ho tjhentjha bophelo ba rona. It was lack of knowledge. Ntho o etsa mekete, ntho o bua ya ho bitsa batho ba shweleng, ntho o matha disangomeng. We did that because of lack of knowledge. And that lack of knowledge, Ho hloka tsebo ho. Tebo, bohloko ba lack of knowledge eno, The painful part about lack you of will be knowledge. shocked e bathong ba ruteileng, Ungamanga. including batho ba well educated ba ha re tla lehlakoreng la di-spiritual matters ba hloka knowledge. People that are intellectuals and people that are educated, they are That the is ones why- that are operating in the spirit of Ho lack of knowledge. thwasang le batho ba hore ba hlomphang. People that are being initiated are people that we even respect. People of high status. O bona nna ke shebe dikgomo tsa hae tseo badimo ba hae ba di jeleng ba ne ba botshabela e ka reng ka lo ba patadisa badimo ba hae ba jeleng dikgomo tsa hae ha ke bi ka badimo ba lona ke a bona le ya kwata ke bua ka badimo ba hae izinyanya zasekhaya tsene di kena daylight di fihle di dumedise kgotsong le kae re ka le thusa kae botho nku ke ane kapa kgomo ke ane hloka bua badimo ba hae ba nke thipa ba ilwetse tje ka dime thipa badimo ba hae nna ba ne ba tla ba se ba di tshwere thipa tse ka bone bile ba ntse ba re ba lata kgomo straight badimo ba hae ba fihla ba e hlabe ba e jetseng daylight ba ne ba qala ka sebete badimo ba hae ho thabuwe ho ntso thi ho qhadiwe jwala ka dibe metsi o swaka ho qhadiwe metsi jwala tje jwala konfane ha se monyela bothi ba nwele o bo khibua wa titielu lo kalanga semlanche titi uno kalanga semlanche uno kalanga semlanche badimo ba beile thipa
baja badimo ba hae ba jele dikgomo tsa ntatemolo ba di qeta ene ba hae ba ne ba tla daylight e seng bana ba lona ba tla re sa ba bone ba ne ba tla ba fihla ba ja ba qetile ba isa ba tsamaya re a leboha ba sena le toilet paper disatang tseno tsa badimo ba phumulela matsoho a mafura hodima dihlooho tsa rona badimo ba hae tlokwa sia thipeng re TikTok mo badimo ba hae bana ba re ha ba qeta ho ja ba iphumula matsoho ka dihlooho tsa rona ba ja nama ya hae ba tlo iphumula ka me disatane tsa badimo lack of knowledge. Ho hloka tsebo. Lack of knowledge. Ho hloka tsebo. It's a victory. Ke tlholo. It's a victory O Satan. from Satan. A tumetsa maikutlo le ke utlwahala ya monate kapa ba o bulela hanyane. It's a victory. Ke tlholo. Ho hloka tsebo. Lack of knowledge. Batswadi ba rona Our ba re parents rekiseditse badimo. Ba re rekiseditse baloi. sold us That to is the why witches. ke na le problem. I have a When ngwana problem. modimo ya tsamayang kereke ya deliverance a bantsa gotlela bongakeng. Ke na le problem ka lona. Of a child of God who is fellowship at the church whereby deliverance is being performed, but yet still go to consult Ke na le sangomas. bothata. I have a problem. Lack of knowledge. Ho hloka tsebo. Ho kutwa. To be cut to your hair. Le kutwe meriri. Kuqaqwe inhloko yakho, Kgaola nywele kgutshwane. zakho. Batswadi ba lona le fana ka dikgutshwane tsa lona. Le kutwe meriri. Give away your Ho umbilical hlapa. cord. Ntho tsena tsa bo hlapa. To go through the O cleansing. thole o hlapa o ye botshabelo o yela ne tulo hlapa. Going to Botshabelo just Yeah. to be cleansed by a sangom. Ngwana ye motho a tlohe a ye kae motho a yela ne tulo hlapa tle ha e kutse hona ke ditlhapiso. Ke ditlhapiso ra rekiswa ati baloi etsa ntho e le e batlang. We were That is why sold to the witches. that is why today Kugo konamhlanje. o bona bophelo ba rona batho ba batsho bo sokola because ho rectify ho lokisa To rectify damage e entsweng ho rona the damage that was done to us. ho nka dilemo. It Ba bang ba takes rona years. re futsamaisitswe o sa tswala. Ba bang le futsamaisitswe le sa tswalwa. You were poor before you were even born Le futsaniswa ke batswadi ba lona. because of our parents. Ho hlapisiwa ho kutwa meriri ho nkwa meriri ya lona e lo tjhekelwa ha le tsebiswe ka ba bang ha e sa le qetela le kutwa e ka meriri ya ha o tsebe batho bana ba o kuta ba ise ka meriri ya lona ha le tsebe next ho hlapa sa mo hlapa le tsebe ho hlapa metsi ana a ise ka le tswa kalama di holo le etsa eng nna bonyane ke tswa phatswa le mephatso yona ha o tsebe le hore ne re kinywa eng o fumane ho tjhotjhosela phahleng mona le mona noka kanti re kinywa di-tracker re kinywa dintho tse re futsamaisang ha re qetile o thole ha ngwana a hlakentswe thapo o tshwanetse o bitswe ngaka e tlo mo kenya thapo lethekeng ha o re sheba thapo ena le botlolo ya cam fruit ya botlolo le leng ha se botlolo ke letlalo le kentsweng bekenyana ho na le side bag e dutse moo ntho tsa di-side bag tse le di kenyang moo tsena tse gale di le teng ka lebe side bag eo ntho tsa bo di-side bag tse lona le kena leo ka di-side bag tse gale di-side bag rona re di tseba moo di-side bag re di dula moo o le ngwana monyane ha o tsebe le ka hara ntho ena ho kentswe eng ha o tsebe nix le hore motho a ikentseng o reng ha qetile be le kenywa ntho tube le wa irua ho kenywa dithapo le no ba bantse le dutse ka tsona no o tshupuwa ho kenywa izinyoka o tshupuwa
o tšhupua o kenya thapo tse green tse pink tse green tse yellow ha e sa le tšhupua le kenywa mona le kenywa le nna ke tswa ho tsona kore thapo ela e se itokollotse go tswa o e batla dikobong kampa phamisa dikobo phamise bete o e hlohloro batlana le thapo ya hao ebile tse ding le sefapano ebile tsamayeng cross my heart of the Satan eo bapetse ka rona mo yo halalelang Kudlalwe ngathi. sho hayo bapetse ka rona hle Kudlalwe ngathi. ankona ntate matsotso re tseba no It's now that we come to an gore understanding dintho tsena that these things, boholo ba tsona ubunintsi bazo, di operate spiritually. they operate spiritually. That is why Kungoko, ke na le bothata ka bapholoso I have a ba problem ntse with ba saved etsetsa Christians bana ba ntse ba etsa maseko